Kepisanangan kumada pensanan ngait di negara kampinayan rahian na makinangotit negara cerita pasalat negara keset tekai dalam keset na bagati keset na masisinding git lain pa bayan na pangaisa na deha keset nga di na pa di lain ng kobasanan nagkakitan ti keset bayan na penting nga papentuton ako ti diat masinding retan da rip atau ripah satu sinding na padod it album tinga volume 1 iti tajok na pentit keset dod tinga saya minta cerai ka negara itin na petit album dod tinga popular tamat di tahun 1995 apa ti teta kagambing korala suang doit album daw itin na penting keluaran dari studio Pro Sound Studio Music winansay di Julius Lusa Production and Company PNCYB Maidom Pansay kadauti harahat hapadat sinding gaayan sanan dahil tiswang tikeset dauti di nomor 1 nga ngaran pa daw nga saya minta cerai. Nomor 2 gambar ko pinagulino ka. Nomor 3 semandak ramping pinggang. Nomor 4 neri. Nomor 5 osagit min susuab. Side B na pa nga. Nomor 1 na pa nga panganggur kampung. Nomor 2 na pa nga kopusan ko dilaid ka. Nomor 3 na pa nga kalau bukan karena hati ka. Nomor 4 orang kalakap ya kita mata ko rambituan sang kilaw-kilaw ka. Nomor 5 sarasarahan ko siapan ka. Jadi lanat ngaran sinding-sinding daw pada sinding daw alan horak-horak natit ko daw kabah daw. Tinakapiat terus masih sinding ti. Jadi entan kinangahan takagyam kurak-kurahat negara kinambalan takagyam makinangom kurak-kurahat sinding daw lah. Jadi dia keset daw de hari pasato de balan takagyam makinangol lah dom pro sound ko production may teka po niya kina
baham ingkurawanat tampi na ingay sanag mati sinding daw titarango da kayo kina nga lansanam negare asanangan ko karango dit kapailante iti napasinding tinga haran at naka-upload dit tambalot ta kahilad di Otay channel lah jadi makinangon na pa dit audio dit negare it MP3 pina-upload nga mga ikalawat tahilad channel di Otay channel lah jadi iri naman tadha lah baham kapisanangan lah ina ko pa